بله نهاجی کره شهید صلاح یونس برزان یونس میوانه بولتنا ارک تی وی اس لاوریس بریس برزان اگر دست بکی داد شماره بحث داوین جاردماکو باویتا شهید صلاح یونس جالی چکدارن پیدی و هاتا رواندن چه تعامل پیره هاتا کرن و چه تومتی هاتا رواندن؟ بله پیش گوتنی ده از دقازم سپاسیا راگاندنا آرکی بکم و حمی کارمان دیویر بکم گو درفتی ده جبوک بکروانی خوره ببیرعینی وان ببیرتینه کاک صلاح وکو نها ود برنامج خود ببیرانی پین جارا بری گو دما تاری ده گهاد گرتن جارا ششا هاتی گرتن بدستی ریتیما سوری نها و بحث کر جبر روز نما بحث دکن از بیم سر جارا ششا گرتناوی داوی آباوی کووان ده 14 ماه ششا دبو 2016 دبو لسر دستی چکدار پارتیای کتی دموکرات گو هاتن ایریشی مالا مکرن براستی گورگو هودوری مجمر دگوتن جیرانی ما و هوگری ما گو بگلک اوتومبیلا و بتکین سيفيك وجران وك تشاكين كلاشنكوف وبي كي سي بفي رنجي هون او تار تبدي وقت بيجي كت روشك خراب دي او ايريشاوان هشت ام بحسن جو اف جناها كي مكري حياني بفي رنجي هاتن ايريشي مكره بشتي جو او قرتن تسيمها بابي كوبان نفهات ناس كرنجيبي ونا تسردان جير هبو ونا براستيت وقت بيجي راق هاندن سروي هبو جبرولو ما تشخاصي محاولة خوكرن قو ام ناس بكن بيجي هيويل كوية قو ام سردان كي جير شكن افا قد اخذبو البيشامة وندشتن قو ام ناس بكن بشتي دمكي جيكرتناوي بشتي هيفو نيفكي وك هناك قوتن هاتن جمر قوتن قوبافي كوفان دروشك بر خراب دي وروشا ويجي دشعبي يعني روشا خراب دشعبي ويدي وشعبي ويجي وقت بيجي بر خراب شويه وبلكي يجي شعبك خوش دزداي جبرو ما حمو وقت بيجي كاري خوكر ما سرطان واكر ما قول بافي كوفان جرك ورا بردان جرك هري سر بزیشکا هر نخوشخانه کی ور درمان کردن لیجمرد هات گوتن گوتیشته کی وات نیه و باوی کووان دروشک پر باش دی امجی سروی هیویه وقت بیجی ما صبر دکر و ما تحمل دکر لی مخابن بشتی سیمها گو تلفون عمو بو شخصی می نفس عمو شوفا ایک تلفون عم کدی باوی مبو د تقريبا بشتي سيهوا تلفون عم كرجو غولاي مكوري مغور دادگاه نافكوري يان باجاري قامشلو و وقت بيجي كاغسن اخاني خبين شو از بين بردان براستي مجي برسي مغوماتنا هاتي بردان غونا هات بردان غورتي وقت بيجي تي تشيروكي نازبكي بشتي ازو دايكا خومچون و هواله كيوي دات ناس كرم بابا زبيده وجي هواله بارتنامه بو امتون دادگاه انا فكري ابدادگاه الباجاري قام شلو دكبه بشتي هيمويه باكوري باجاري قام شلويه ابدادگاه ج كسين تيروريست هاتي تشيكرن دادگاه تيروريست اي جبرولو اف جي ام بي اشيان غوباوي كوفان سياست مدارك بو خبات كركي كرد بو جوا تعاملي بي بي ويدادگاه انا فكري يا تيروريستاري ويدادگاه بكن بشتي ام جيشتن ويدري مدي تشاوا هناك لي حاضرن او خاني ما رهينه كرن وبمرجي جو بي بردان وهر وقت بيجي تيروريستيا خو چاره بك بشتي جهات بردان بابي كوفان ما اوراكر كردستاني وقت بيجي بحالة إسعاف جبر روشاوي بر خراب واللقاء مش له جورج مرد جوتن دجو بابي كوبان روشاوي بر خرابة ودبيه يا هري
پایتەختا سووری شامی و یانە جی divê herêma Kurdistanê. Nikarî biçwa paytexta Şamê ji ber got bavê kovan ji rejîma Sûrî jî dihat xwestin ji ber kar û xebata wî. Ya ji ber me ew rakir paytexta Kurdistanê Hewlêrê û li wê derê li Hewlêrê em spasiya seroknîçîr dikin Nêçîrvan Berzanî got bi kar û barî wî rabû û ew derman kir û ew wek dibêje heval hemû wek dibêje teklîfe kir û got gib kar û barî rabe. Lê ji ber got bavê kovan pir êşiya bû zindanê wan de û çavekî xweş dest dabû belkî çavê xweş dest bide wek dibêje ji ew hala nefsî û ji ew rewşa pir xerab got di zindanê dimabû û ji ew qehra xwaribû got çawa birayekî wî yekî got bi Kurdî de axive ew zindan kiriye û pêgunehe bavê kovan û pêstûce û bi ser kar û xebata wî hewa pê giran bû ji ber wilo wek tesîrek nesîbê hî wî etiran wek pêşî çavê xweş dest da û nexweşî pir pê giran bû heyanî wî gihît benda şêrê. باش کەکێ بەرزان تۆمەتên کو çekdarên pêdê arasteyê bavê te şehîd Salah Yunus kirbûn çibûn tu behsa dadgeha terûristan jî dike bi çi tômetê rêveberiya pêdê çekdarên pêdê milîsên pêdê bavê te derbasî dadgeha terûristan dike û bi çi tômetê ew revand wê demî de. Tûmeta wî got ew li ser teekîd kirbûn got ciwana dişîne nav leşkerê roj û ew wek dibêje ditewîne. Ev tiştî han em tev dizanin wek ez hevalê Partî Demokratîk Kurdistan Sûrî bûm û em tev dizanin got pêşmergetî wek dibêje deriyê wê ji her kesî vekirî û ne tiştekî ne bi zorê ye wek dibêje ti kes li kesî ferd nake. Tûmeta wî ev bû got ciwana ji Rojavayê Kurdistanê dikişîne Başûrê Kurdistanê wan tevî leşkerê roj dike. Ev tûmeta wî agir li ser sebitan dibûn. Li ser tekîd kir. Em zanin ku bavê te rastî astengiyan jalê rejîma Sûrê ve jî hatiye eger tu behsa wê qonaxê ji me re bike û ku wê demê te çekdarên rejîma Sûriyê çi tûmet arasteyê bavê te dikiran dema ku dihata jalê rejîmê ve. Kak Salah her wiha dihat girtin di 2050 de yekemîn car bû dihat girtin jêr digotin şaxê Feyha. Ji xwe di piştî raperîna Qamişlo de li 2004 bavê kovan ji wan kesê ê bi xurtayî bi vê şoreşê rabûbû li bajarê Amûdê. Lê ji ber wilo ew hat xwestin ji rejîma Sûrî wek min got çaxê Feyha. Hat girtin di 2050 de ne di 2004 de ji ber got hevalî wînî partî bavê kovan derxistin herêma Kurdistanê di wê demê de ji bo got neyê girtin û kar û xebatê xwe berdewam bike li wê derê. Bavê kovan di wê demê de di 2004 de derket ser ragihandina BBC ya Brîtanî dihat naskirin ew ragihandin gelekî binav bû û rewşa miletê xwenî Kurd ê li Rojavayê Kurdistanê bi tevahî hat daxuyanî kirin gi çawa miletekî Kurd li ser xaka xwe bin zilm û zorê de yê û dîktatoriyetê de yê ew rejîma Be's ku wa zilmê lê dike. Ji ber wilo rejîma Sûrî bi gelkî bi vê peyvî wînî rastî hat êşand û wek dihat naskirin li Rojavayê Kurdistanê ku li Sûrî bi tevahî bi Sûrî bi giştayî pênûsa sor hat bin navî wî û got ev siyasetmedar divê were û wek tê naskirin bi Erebî el-metlûb şedîd îla emn dewle. Piştî wê bavê kovan hat daket Rojavayê Kurdistanê hat girtin û salekê di zindana şaxê Feyha ma û gelek êş û azirî tê didît û gelek wek dibêje rastî gelek rastî bi slûbekî hovane hat teamîle kirin. Bi tawana nûçeyê nerast bavê kovan jî di êla hêzên ewlehiya siyasî carek din hat girtin. û her wiha di 2080 jî ji bo belavokên Kurdî ji hêla hêzên ewlehiyê leşgerî hat girtin.
وجارة شاراجي بتاوانا تذيبونا ريخستين سياسي جارك دنجي هاد قرتن جي قبلي بوليسين حسكي وجارة تالي نجارة تالي آبري تالي جارة بيجي آبينجا دي سالة ده حزارو دهادي جهيلا أولهية دولتي دي بتاوانا خوش بيش بوقت بيجي تظاهرة وخبشندانا دي هات بنشاف كرن هروها جهيلا هيزن جنايتي دي جناية رجيم سوري دي هاتبو بنشاف كرن وقرتنا شاشا وقدستي بارتيا كتيا ديمقراط هاتبو قرتن بله سر دستي چکدارم پیدی گلک سپاس جبو که برزان یونس کره شهید صلاح یونس لسر بشتار بونتا